Salom, jana horas ma hubat tahaganupan, na siyam baba, inang, pakon hasoman nama poso. Ijapen na siyam marianan bani panorangon, riap mahita, manjalo janah manangar hata ni Tuhan, gabi podah itongah-tongah ni guluta. Tapi pai mahita manjalo hata ni Tuhan, pasada hita mauhurta martonggo mahita. Dame ni nay batama na mangatasi sagala hauhuron. Inman na patotap kon uhur pakon pikiran na siyam ibagas Kristus Yesus. Amen. Hata ni nay bata nagabe podah bata bani sadarion tersurat bani Evangelium Lukas bindu 10 sada ayat 27 dasku bani 20 aluh. Sonon ma hatani naibata. Sanggah nama katahonai ia, marsora nagogoh masada naboru huntongah-tongah ni jolma nama bue ai. Nini mahubani, martuah ma nama nubuhkon anjahan napainum kon ham. Tapi nini ma, martuah ma nama mbogi hatani naibata, anjaha namarim bagas konai. Amen ay madasni. Kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Totu haganupan dohita sihol martuah. Au ham hasoman sa rumahmu, keluargamu, pakon dihadihamu, pasti sihol do martuah. Aido ase istilah dapotan tuah ianggap doon gabi songon pesta bagal, songon malas ni hurna bagal itongah-tongah ni pargoluhonta. Tetapi Bapak Inang hita haganupan, lang hape haganupan jolma mangarusi, nah hadosa sitong ni konsep martuah menurut hata ni bata. Ang gubani umum ni, buwe jolma menganggap martuah ai lebih kepada bersifat hal-hal na lahiriah atau material. Misal nih, ang buwe duit, tinggi jabatan, terkenal goran ijazah, onma bani umum ni ianggap jolma na martuah. Masih alani ianggap do lambin roh bue ni duit, lambin roh bue ni mahatuahon, lambin roh tinggi ni pangkat, lambin roh tinggi ni mahatuahon, lambin roh tarmurmur ni goran, lambin roh bahak ni mahatuahon ianggap jolmain. Masih halani marhite duit na bahat, sasahalak boy hujape sa dihari itanohon. Bani hitungan jam, doma boy hu luar negeri, boy hu pantai, boy hu kota, hujape. Anggo iatur duiton, boy do podas-podas. Napaduahon marhite duit na bahat, boy do sahalak mabuli ahape. Mabuli baju na jengis, sipatu na jengis, sipanganon na jengis, peralatan rumah na jengis. Ay marhite power na adong bani duit. Ay do ase marhite honon, duit managabe sumber hatuahon ianggap jolma. Dukko siyay, lambin roh tinggi ni jabatan. Wah, sasakala jolma boy ma dapot perlakuan istimewa. Buwe mahalak menghormati ia. Buwe mahalak membahen perlakuan istimewa huban ia. Memang sada posisi na strategis do ianggap hasoman ang godong jabatan na tinggi. Dukusyai anggo terkenal, ijazabe ia, ipuji-puji, ihormati, ielu-elu kon halak magorani, ay mahalani na terkenalay. Ase marhite onma,
Buido halak marpala-pala, marlumba-lumba, ase dapo duit na bayak, ase dapo jabatan na tinggi, ase gabi terkenal, agepe bui dalan na ibay, dalan na lang diar. Bahak duit ni, tapi marhite cara-cara na kotor. Tinggi jabatan ni, marhite dalan na lang pantas. Terkenal pe iya, marhite cara na lang pantas. Tapi lang persoalan ay beba ni halak. Na penting, boy bahak duit, boy tinggi jabatan, boy terkenal, ase martua. Ay ma menurut konsep ni jolmai. Toto nagabi sukun-sukun hubata Bapak Inam. Apakah dopko si jupa haganupanon? Jupa habayakon, jupa jabatanay, jupa goran natar murmuray, sasahalak jolma langsung martuah atau berbahagia. Lang Bapak Inam. Memang bani piga-piga hal bodoh ia martuah. Tetapi anggo jujur hita bani buai-buai hal gobir janah bulisah do iya. Masih mabulisah, masih gobir. Halani mabiar do iya anggo adong namanak ko artani. Mabiar do iya anggo dong mabuat duit nih. Asik bulisah ma iya bani tengah-tengah borngini ni sektar podom halani mamikirkon arta na buai ay. Bulisah do ma iya mamikirkon hajong jongoni. Halani mabiar do iya pasti adong masahala jolman na masaini marebut jabatan ni ay. Bulisah janah mabiar do ma iya halani adong saingan gabelang holi terkenal iya. On ma ujung ni HP dampak ni anggo salah memahami hatuahon nasitong. Ase marhite fakta-fakta on ma ia jari ipodahkon hita. Ase bani goluhon hita mamindahi hatuahon nasitong nasadalan hubani na ibata. Ulang da igati hita use hatuahon na sementara na kontemporeron marimbang hatuahon na manontong na ipasirsir Tuhan na ibata bani guluh taon. Halani hubata haganupan ang bibasahita na kanay teks taon. Ternyata bani zaman ni Tuhan Yesus bani panorang ay buwi dape halak memang menganggap hatuahon ay bersifat lahiriah, bersifat material. Terlebih maay itonga-tonga di bangsa Roma. Sedia menganggap jabatan, harta, tanah yang banyak, rumah yang banyak dianggap sebagai kesuksesan, sebagai keberkahan, sebagai hatuahun ni sahalak julma. Aima ukuran na terjadi bani panorang ijian. Aido ase marhite sadana boru na roh makatahon hubani Jesus martuah ma na manubuhkon anjahan na painumkon ham. Humbani sahab ni sadana boru on ibagas pikiran ni bahwa inang ni Jesus bani panorangai si Maria martuah. Masih martuah halani ia sahalak inang ianggap berhasil, halani Yesus doma berhasil, doma terkenal bani panorang ijia. Memang sadalan doon pasal konsep ni halak Yahudi. Seorang ibu yang melahirkan anak yang terkenal, yang besar, dianggap doai sebagai ibu yang berhasil, ibu yang berbahagia, ibu namartua. Totulang dauh beda pakon konsep, pakon budaya ni simalum. Anggo itongah-tongah di rumah tangga, anak ni 5, halima saon sukses. Anak pertama dokter, anak kedua polisi, anak ketiga tentara, anak keempat guru, anak kelima perawat. Anggo sopat maon terjadi, ya totu yang gak ma orang tua ai, inang ni ai na martua berhasil halani boy mendidik anak ni dengan prestasi yang membanggakan. Hasipe adong do plesetan teni. Anggo berhasil anak ni bapa, tapi anggulang berhasil anak ni inang. Nai istilah plesetan nagati ibay.
Tetapi memang Bapak Inang, tulang salah sonai. Lang salah sahalak inang, ang gudong inang na buy mambahen pasikolahon yung bahni, sampai marhorja, dapot titel na diar ito nga gulo ni. Lang salah sonai. Tetapi bani konsep ni Jesus, hatuahon ay lang sibar singganjay. Lang pitah ahana tarida humbani mata, ahana populer ito nga di dunia, tapi lebih hunjay do hatuahon ibaga sarajaw ni naibata. Lang salah ang guroh na buruay makatahon martuah inang ni Jesus. Tetapi Jesus sendiri manokankun bahwa na martuah na si tong ay mana mambogi hata ni naibata, janah na marimbagas hata ay ito nga ni guluhni. Ondo sa sitong ni na martuah ilobe-lobe ni Tuhan Yesus. Totu suku-suku do hita Bapak Inang. Ahado artini halak na manangar pakon halak na marimbagas na martuah. Halani sa sitong ni sa dalan doay bani konsep pakon ajaran ni Tuhan Yesus. Bahwa halak na ibagas hatain ay do tongon na jupahan uli. Halak na manggulo ibagas hata ni nebata ay do na jupahan malas nihur. Ase si dia mandadapotan tuah. Masih. Na parlobe halani hatani naibata mengandung kuasa hagugohon. Berarti halak na maparimbagas kon hatani naibata jupahan gogoh ma iya. Aseba ni haganu dalani parutoloni boy iya mandopak konai. Halani aha halani iya jumpa hagogohon. Aima asiboy iya marmalas niuhur bani sagala parutolon itongah-tongah ni gulu. Aido ase marhite hata ni Tuhan, konsep hatuahon bani halak na persaya tidak datang dari luar, tapi roh humbagas dirini marhite goluh partonduyon nasitong. Nah sering terjadi sonon Bapak Inang. Gatido keadaan ta manutuhon guluh ta. Anggotiki diar keadaan diar guluh. Anggotiki buruk keadaan buruk maguluh. Ase keadaan do na menintuhon hita. Tetapi hata ni Tuhan na ibata justru paingatkon bahkan sanggah mandopak kon goluh na mahol pe hita. Boido hita marmalas nihur. Halani aha. Halani jumpa hagogohon. Marhite hata na adong ibagas kuasa ni firman Tuhan. Aima naman jamin goluh ni sedia boy martua. Duko siya napaduahon. Hata ni naibata ay mengandung hasitongan. Halak na mardalan ibagas hata ni naibata. Halak na manggulu ibagas hata ni naibata, pasti ibobay do guluh ni hubagas sa sitongan. Seng anjay jiris be iya marhiti godaan-godaan ni dunia on. Seng anjay mayup iya marhiti godaan ni habayakon atap ahapi ay. Halani adong do hasitongan ibagas firman ay na mambubay iya, sehingga boy iya tetap marmalas niyo. Duko siya'y napatuluhon. Ibagas hata ni naibatay adong do janji, adong do bagah-bagah. Bahwa marhite hata ni naibatay, na sitong hita mangguli ibagas naibatay, jupahan berkat pasu-pasu humba ni naibatado hita. Pasu-pasu ay lang pitah bentuk material, tapi bentuk rohani, kekuatan, pengharapan, sukacita, penghiburan. Ay masa sitong ni na adong ibagas hata ni naibata. Ase on mana menjamin guluhta, boy tetap martuah berbahagia, songon harosu ni naibata. Duko siya'y napaupatkon.
hata ni naibatai mengandung ajaran pakon panondang. Aido aseban ni Mazmurai ihatahon firmanmu pelita terang bagi jalanku. Berarti halak na marimbaгаskon hata ni Tuhan naibata. Ibobai do guluh ni hubani dalan na lihat. Seng anjay kahobe ia bani pilihan-pilihan na adong i duniaon. Halani dom madong panondang na lihar itongah-tongah ni gulun. On masa sitong ni naman jamin ase gulu ni halak na ibagas Tuhan in. Ibagas hata ni Tuhanin marsangap martuah maya. Ase Bapa Inang, jangan ragu ulang sangsi behita. Pindahi hita mahata ni naibatain, haguluh kon mahata ni naibatain, ase tetap martuah kita. Hata na ijalo hita ay, marurat do ay ibagas guluh taon, do ko si marurat ia marbagal do ia, janah marbuah maay, marhite sikap pakon tindakan ni guluh ta bani siganup ari. Ase tetap marsijoloman ibagas hata ni naibata. Martuah maham, pori mahol pe guluhmu, pori buwe pa tantangan ni guluhmu, anggo tetap hamma parimbaгаskon hata ni naibatain, martuah doham ilobe-lobe ni naibata. Amin. Tuhan naibata memberkati.